The acting Chief of General Staff of the SPLA-IO, Lieutenant General Peter Thok, has noted with concern the statement made by the NTC Chairman General Kolma Nyangjuk on July 21, 2025 regarding the commencement of Phase 2 of the Transitional Security Arrangement. Jawaban Lingwasame Rajadan and Charlotte, General Staff of the SPLA-IO, Lieutenant General Peter Thok ka duoba Charlotte ke jengo de Phase 2 ke phase road ka Transitional Security Arrangement duoba dan en de kuma South Sudan de kan mat gwaskel chit ke kuma kirma yadit ke kuma SPLA-IO ka kuma de kokien duoba dan de niken de mat gwakel ke ja shikalaren go te ka jom Charlotte chikan kularen go bi tek ka roch mi chikan lat ka duoba dan dong de na de lat ke ja keni neten yam ten kon ti loko bi malbeben kuma kirma yadit ka jom Charlotte kon kuma kirma yadit lat ken no neten kontin te kariya gwasame en wo ka ji SPLA-IO dundo kuma SPLA-IO ken neten konin te kariya kaneten kon ti la kuma kirma yadit chede mangai konen go ka tok de kor tu ngwan kiri tu ngwan katin no jogu kon ling gwasame jom Charlotte no ken neten kon ti la kuma SPLA-IO en wo ta dana let kum kim yadit kaja keni men lade shagoro bi malbeben eno chicken jo mo chicken kwen. It is important to clarify that the implementation of security arrangement has stalled due to violation and serious incidents that have affected both SPLA-IO forces and civilians. The SPLA-IO believe that trust must be rebuilt before the next phase can begin. It is concerning that the SSPDF has continued to align itself with one political party, SPLA-IO, rather than acting in neutral and national interest. Therefore, the current call to proceed with Phase 2 raises the question and may not reflect a genuine commitment to peace and reform. Jo Charlotte Gwasame kume Dr. Riek Machar kanitin kontin yar Kamal Gwasame kume SPLA mendepin kirme yadit kene SSPD abala South Sudan People Defense Force and ode kan gang na which kan gore jen wo bi kan gang na kirma yadi chikan joma chikan lat ken mandan en lat ke de ni SSPD apche jandan en gore ke en wo dong de la let ka joma chikan lat gwasame en kuma SPLA-IO. The SPLA-IO under the leadership of His Excellency Dr. Riek Machar Tein Durgon, the first Vice President and Commander-in-Chief of the SPLA-IO, cannot support the continuation of the security arrangement, while key leaders such as Lieutenant Gabriel Duoblam and remain in detention. The release of all those detained is essential for meaningful dialogue and a peaceful path forward. Additionally, the SPLA-IO has observed with concern that there is a redeployment order issued by the Deputy Chairman of SPLA-IO concerning CTSAM personnel have not yet been implemented. These delays are just partially. The SPLA-IO respectfully urged the CTSAM chair to act on this redeployment without further delay to maintain neutrality and trust. Kume Dr. Riek Machar lat kenen go de kirma yadi de ken trust de ken nyogluni joko antama chinnaru de ngat kajan gwasame ko te de chala ne go de laslet ka kwiko de security arrangement de nyog malat kaje dundo no kena kono gwasde chaje bi yar kume kirma yadi ajen ko la no ne konen kwa mal kwa je delay e de ni SSPDF ka kirma yadi ka joda na chikan lat gwasame no. The SPLA-IO force commander instruct all SPLA-IO forces to premature call for Phase 2 implementation until further notice from the leadership. The SPLA-IO remain committed to peace, justice, and the implementation of the peace agreement in full. The struggle for peace continue. Jolat kena gwasme kume SPLA-IO kenik gor kano de mal ke liu de jela da gwa ka do badana gor ge jeno de lat ke je cha de lan tan de shirga mandan en lat kirma yadi de ken mandan lat kirma yadi de ken shi chong ka kuje mo tine kirma yadi ko be mal be je implement ke liu and then bana ko lo ka Phase 2 ka do badan de mal de jenon ka je jo mi shi kana lat ka do badan dong de mal deron yam ka je ngai kon dialan go kuma kirma yadi shire de at this time anobi malbe ben shikana gor anode na shanka mara wi ka South Sudan shikana gor kon kirma yadit
no chameng no bina bika nyere wika South Sudan cherme kwala la den teme kuma SPLA-IO lat keneno de phase 2 de je tok enemy cha kwa Dr. ma cha ja kolun ka chane dialon kon inde tere malka cha ga jako big participate especially recording cha detain la official nyen kuma SPLA-IO de kan dial de ga kolun kel ga Dr. ma char de na kulo ka phase 2 de na kulo right ka kwiko iba mal ba jenong ba security arrangement ba je lalet kon security arrangement by the way take a god jok te kan lat ka kwi malka chede mangai kon mal bende wo ba election ba jelat makan mal makan kon lat gwanamo kanat kan korin korea leka you know kan kwara kon tigede jen kan ka korea leka ci mal chede ben god jok ti lat ke kentiniten kon de gore mal kan obi ben te kon te ku Dr. ma char ku kor ko tere ken wo kalat ke manyam a jen permanent constitution de je kon realeka permanent constitution kana kontuk no ko kana kontuk de je tuk me chaje tuk de ne dial de kan kulo ko cha men yam chaje tuk merewde gor ke jengu de unified force ke integration of forces de mat gwaskel makan tuk bane na mate ka phase 1 kan ga dial tu kan ga kontuk so ku jamo ngude long ano bikir bo ba phase 2 ba je lat ka kan dial tin dial ko ken kan kare aleka nyodo jen wo tela mal me gor kan obben aka jawo shikalat gwasame akana gone no bikir me yadit ba mal beje kon laslet so ko kuje mo kir me yadit we mal weje nok ba mal beje nung ka be goro bine dial be can participate gwa mal ka why not ajen bi mal mo be shuben ajen but right now kime jikala kan tele me shana lat ajen ku yen gwasame no chiram dan la kuarntame ka kuma SPLA-IO jikala no men cha lat kuma kir me yadit no te ga mal mo gor kene no tele mal mo gor kene ko mugor kan mal de kan Dr. ma cha de kan kamrar etigen gwadan teten de kula rajeno i mal adeten batel mal me de lat kwikel eno lat kenen go te mal teten ki ba mal ba lat kenen go te ko in kwarma ba lat ka jen Dr. ma cha ngode retigen so mal be benedi mal be ben mi cha Dr. ma cha ja kolun and then bi ka nyur ka table kel ki wi kam kel kene kir and Dr. ma cha and then bi ka right ketin kon te diale kon e shojeka ko dob dan baga nyogor yale keje and then bina kulo ka phase 2 ke dob dan gorge jeno ba force ba ka mat keje tele doam de force de ga marante me ke security chermeling yana alawo ba security bayre yale ka goro jeno ba ne diale kon te cha dak dor kum kir mi yadit SPLA-IO dial ba ko kon lo re which ka juba ka cantonment side ne ken ke bine diale continue re ruop ko kum SPLA-IO riude kele uchi ko re duar ba kan dial ba ko kon lo jok you know me kan ka lo jok tele duo mi mo mi ba mal ba jalat keje mi cha force dial tin tipin Dr. ma char cha ko kon lo jok shiga bere which ka juba kan dial sienta me medan ne channeling Dr. ma char jenena jena wo bi malwe ben gore jeno ba kum yugana ba je wuch amanyam gore jen wo ba force de kele ba je lo re wiki juba ana ko ba e bagang in case mitem lo dien mi chitwok so reality ka tichi the man and Dr. ma char antem right now right corner watina tin kirma yadi jatin la we kujimo ko we kujimo gaye wide kamanda na barat ko antem kwaje pressure no jen lo Dr. ma char chirga jo shalinga la phase 2 ka security arrangement baje lan mo Dr. ma char we barar ka chiren linga ne kirma yadi janana gode nywa kon kel biata kamal